No one likes being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. Sahabat, sekarang kita sedang berada di nasi goreng Pandu Baru Simpang Bukit, Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadi bagi para sahabat yang melalui jalur ini bisa singgah dan beristirahat sambil menikmati kuliner yang ada di rest area ini. Di sini ada Teh Telur Pinang yang merupakan salah satu minuman khas Sumatera Barat. Memang minuman ini banyak menjualnya, tapi tempat ini salah satu yang sangat recommended bagi para sahabat. luar.